Khulumkha jotono rani channel o angka phaidi nalai ni tini kaisa advertisement angka tamung no rani channel o subscribe khlaijak ko angka angka subscribe khlai di ang daily no ketal job advertisement tei online information related videos no norong ni bagai angka phaidi nalai na oro sajakai ko advertisement rujakha nadi oro advertisement rujakha iko support staff oro naidita mang cook kam helper ni bagai 4ta post tongo angka cook ni bagai 2ta post tai night guard ni bagai 5ta post angka iko naidi water carrier ni bagai 3ta post tongo o jagao sajaka no work no pay samung khlaya kai rahmangla omo basic contractual basic nongnai naidi ko daily rated worker khai 8 numbers of hostels tei omo school o tlangjangna omo khuwai subdivision ni under o angka omo memorandum number iko naidi na omo nai naidi angka oro sajaka naidi cook tei helper ko cook ni bagai 2ta post helper ni 4ta night guard 5ta angka o jagao sajaka naidi angka oro noni naidi noni application ni logi noni tam nangnai passport size photo nangnai tei xerox copy relevant documents noni je documents tongmani naidi age proof certificate education qualification permanent resident certificate of Tripura angka caste certificate nangnai tai family ration card tai medical fitness certificate bo nangnai tai cooking experience certificate amrok tongkhai amu if any in this pano angka o jagao sajaka 15 tarik January 2022 naidi tribal welfare section boni office o thangai noni submit khaidi noni application oro sajaka subdivisional magistrate Khowai district o thangai 15 tarik naidi submission of application after 15 January 15 tarik ni ulo je submit khlainai boni bagai najaglak application angka phaidi oro nalai na bojaga tong angka oro naidi sajaka oro naidi serial number 8ta hostel o rujakha oro naidi ko Srinath o jagao cook kam helper oro masa tai night guard masa tlangjungnai oro kaini post angka iko naidi behelabari ST boys hostel o naidi oro tong oro total 3ta post rujakha angka mo angka tulasikhar o tlangjungnai helper masa oro ekta post angka oro birchandrapur o ekta post tlangjungnai oro helper angka Khowai government ST girls hostel o tlangjungnai cook masa tai night guard masa oro 2ta post angka mo naidi tulasikhar Rajnagar oro tlangjungnai 3ta post angka Amprawa night guard masa angka Ratanpur ST girls hostel oro water carry tongo oro kaisa post angka total number of post angka 14 tangnai angka noro non je documents tongmani 15 tarik ni sekang boni ko address o subdivisional welfare officer Khowai o thangai noni application jama redi angka je candidate interested tongai oboni bagai class 5 angkai nongana angkai oro borok je cholarongni hostel ko cholarongno rujangnai tei bwrwirongni hostel o khai bwrwirongno preference rujangnai hinui sajaka angkai norok tomung ani channel no subscribe khlaiya ko angka subscribe khlai di angte bo ketal job advertisement tai online information related videos namo angka oro je candidate interested tongnai iko naidi cook helper night guard o interest tongnai oro class 5 pass angka apply khlai mano 15 last day ka 15 January angka je candidate interested tongnai oro apply khlai di angka tinin bagai amso nong sitong jotono no Hambai।